الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري رحمه الله شرح السنة فتن ميدو على بدالا قصترني قال رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز 4، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كشنمادغا ونني هتر تكبير أي فقهاء مثلا مالك بن أنس، سفيان الثوري، الحسن بن صالح، أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين راوي أدي كيرتي رسول صلى الله عليه وسلم بس حديث كربافاني إفدان. هذا متاغا الإمام البربهاري رحمه الله مشارة كرباني كشنا ما دوغ واقع مي فتكي ألون متاغا تبعنا ني شرح قد من دا موضوع كي عقيدة جواقتك ألون كريم بس إشارة كفا وفدان بفقهي مسألة عقيدة کے بابو کے تریگا الامام البربہاری رحمہ اللہ کے نافانی ایگوتن امام وم ای سنت جماعتوں کے عقیدہ کے تریگ ہمیں کم بیان کرے ایگوتن متاگا نیویدالونی والتکبیر علی الجنائز 4 کشنمادوگا ہتر تکبیر کیوں ای اہل سنت والجماعت کے فقہ ورنگے قولہ کی اہنگم متاگا فقہائنگے فقہ وری دن بیکدنگے نام فلتا ذکر کرنے ایک ترےگا مالک بن انس رحمہ اللہ. الامام مالک کی ایک دفعہ مالکی مذہب نسبہ پیغمبا مشہور فقہی ہتر مذہب کے اماموں کے ترنگ بیکدے وہ سفیان الثوری کی بس ہتر مذہب کے امام وری بیکدوں کے ترنگ ذکر کرے بیکدے کم گا نویس ویس فقہ ورنگ ترین مالا متی ولی دن بیکدے ہمیں فدا متاگا حسن بن صالح ادی افوگا احمد بن حنبل. الامام احمد بن حنبل کی ایک دے فانا حنبلی مذہب نسبہ بے وڈا گنڈا الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث المغارہ النبی ہمیں فدا فقہ ورنگ ترین باتی ولی دن بیکدے میبے بیکدوں کے راوی کی میں ادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث رسانی می فدا میں هذا مي مسألة كلام كورين فدا مي فرعي مسألة تيون ورقينا نادوسان فرعي مسألة وجواهك فرعي مسألة كمي كياني فقهي مسألة دينو کے اصولی مسألة کی عقیدہ یا بنوغری مسألة اي اسلام دينو کے اصل کی اي اللہ تعالی ان امام توحید اے فونگا مننی نمادا رودیا زکاتا یا بنوغری مسألة اہمیما می فقهی مسئلے نمائز فقهی مسئلے گترین بس اہل سنت والجماعت کے فقہائیں قبول کراغیں خلیفان متا بیان کو دے بافغنی اد ارونا میں فرتان انشاءت بلالن بینونی جنازہ نوتا کشنمادو گا بیورنکی اکم گے درمی ثواب متوری گم بافغنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرباغنی من شہد الجنازة حتى يصلي فله قيراط جنازہ گا اے جنازہ کے مچا کشنمادو کریوندن بیرج میہا کے مچا قیرات کے ثواب لبینتے ومن شہد حتی تدفن کان له قیراتانی ادی اے جنازہ گا کشنمادا ادی بس والدما ہمیں جنازہ کا بیرج میہا یا دے قیرات کے ثواب لبینے وقیل ومن القیراتانی ایک دفعہ سوال کرونو قيراطاني نوت قيراطك قباتو حديث قرباني مثل جبلين العظيمين بڑو گمبا دے فربدا افد ثواب اي دے قيراطك قباتو سوال قربم رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب بنا دی بای روایت ہوگا احد فربدا ورو کے درمیان ثواب گنو گمبا کمکے تیبے فلنگ تریں حج نوت عمرہ بڑا گمفا بے فلنا احد فربد فنودا گنمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان کا مکہ کے ربیر گا اور فربد
ಮಾಫ್ಕುರ ಮದೀನಾಗೆ ರಬ್ಬೇರು ಗೌರಿ ಫರ್ಬದೆ ನಮಸ್ ಮಿಯದು ಮದೀನಾಗೆ ಬಿನ್ ತನಮಸ್ವ ಮುಂಗ ಆಬಾದಿ ಬೊಡೋ ಮುಗಸ್ ಮದೀನಾಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹಿಮೆನೆ ಹಿಸಾಬುಗ ಮಿಹಾರು ಮದೀನಾಗೆ ಆಬಾದಿ ಫುಳಾಫನ್ ಎ ಫರ್ಬದೆ ಕಿವರ ಬೊಡು ಫರ್ಬದೆ ನಿಮ ಬೊಡು ಸಿಂಗ ಬಿಯ ಫರ್ಬದೆಗೆ ಧರ್ಮೆಯ ಸವಾಬ್ ಲಿಬೇಫದ ಅಮದೆ ಜನಾಜಾಗ ಬ್ಯಾರಮಕಿ ಜನಾಜಾಗ ಬ್ಯಾರಮ್ ಯೋತಿ ದೆಬೇಕ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಐ ಕಶುಕಮಾಕೆ ಮೀಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ದೆಂಗ್ ಎಫೋಗ ಮೀ nam khashu namadu kuruma den efo e janaza ge fatungas walu dan den baaverimu furihama dharma sawabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitan mishara kuraba de qirat ge sawabu libeni e fadan janaza ge baaveri names khashu namadu ge ekane baari miha abes mativeri sawabu bori ebima mita galon mi hadith li kurkolli kurin al imam al barbahari rahimahullah ishara kuraba fa fadan ಕಶ್ನಮಾದುಗ ಮನಿ ಹತರು ತಕ್ಬೀರ್ ಐ ಆಮ್ ಜುಮೂರ್ ಫಿಕ್ಹ್ ಇಲ್ನರಿಂಗ ಬಸ್ಫುಳು ಎ ಹತರು ತಕ್ಬೀರ ಬದರ್ ಮಿತಾಗಳನು ಕಶ್ನಮಾದ ದನ್ನವಾಯಿಂದುಗ ಏನ್ ಹುರಿಯಾ ನಮಾದ್ ತಕ್ಕಕ ಖಿಲಾಫ ಕಶ್ನಮಾದಕಿ ಎ ನಮಾದಗ ರುಕು ಸುಜೂದ್ ನುಹಿಮೆನೆ ನಮಾದು ಎ ನಮಾದುಗ ಕಿಯಾಮ್ಗ ಹತರು ಫಾರು ತಕ್ಬೀರು ಕಿಯುಮ ಫೌಗ ದೆನ್ ಸಲಾನ್ ದಿನು ಐ ಎ ನಮಾದು ಕುರೆಯ ಗೊತಕೆ ಗೊತುಂ ಫುರ್ತಮ ತಕ್ಬೀರ ಫೌಗ ಫಾತಿಹಾ ಸೂರೆ ಕಿಯಮುಂ ಹಿಮೆನೆ एवस नमाज फुरे मनवाने फातिहा सूरह नुकियवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मने यफदान हदीस कुरबा ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब फातिहतुल किताब नो त सूरतुल फातिहा नुकियवा मिया का नमाज नुए में कशनमा दुगस फुरतमा तकबीर फौगा देंगोती फातिहा सूरह कियम देवना तकबीर फौगा होती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा सलवा कियम एगोतो नमाज़ के अतहियात गालोन में मिकिया इब्राहिम सलवा कियम फुदेन तिम्मना तकबीर का म्योती मयिता के मच्चा दुआ करो मयिता के मच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बा फवा दुआ फतो का बयान में जिक्र करे फैबोरी ए दुआ तक क्यों ए तिम्मना तकबीर फौगा कशना मादुगा ओइक गोई देंगोती हतरोन तकबीर फौगा इमामिया सलाम दिनमु मामूमु मेस नमादो निमादने नितागा हतरु तकबीर के वागा बयान कुरबा आदि ए जुमहूर फिगु इल्मरिंगे गोयकमुगा अल इमाम अल बरबहारी रहमहुल्लाह मने बयान कुरबा नमवेस हतरु तकबीर फरे गिनान कशनमादुगा कीदानकमा बयन इल्मरिंगे अरिहुन रिवावेगेंबे अलनो मादेगा मिकुरा कशनमात होगास राज्य का मिकुरा कशनमात होगास मिकुरा नहीं हम हतरु तकबीर की ए तकबीर कफ होगा सलाम दे तकबीर नमवेस कशनमादुगा फस तकबीर हतन अशे नुए का हमें तकबीर इतुरा कीदाने कमा बाय रिवायत सह कुरबा इल्मरि बिदाड़े एगो तो अल इमाम अल अलबानी रहमहुल्लाह एक बाय हदीस उर्ता सह कुरबा बिदाड़े बाय फहार तकबीर इतुरु कुरु में मोड़ो इतुरु के मन सुन्नता गैर गोतकी नमस अल इमाम अल बरबहारी रहमहुल्लाह मिता बयान कुरबा मिवनी आम फिक्ह रिंगे मनहज ऐ एकदा के फान गरिउगा सहाबा फवा हदीस उर्ता का बदा एगो तो खशुनमादुगा हतर तकबीर वारिदो के माकमुगा बच्चंग हुरी दलील ता वर्ग देफा ए दलील ता गिना गुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के अरिउन रिवाबे के قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم الى اصحابه النجاشي के मरो के खबर रसूल الله صلى الله عليه وسلم एकदा के बान साहब एकदुन देवी वहां अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करवने ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر اربعا देन रसूल الله صلى الله عليه وسلم नुकमे वडागे अदे एकदे फान के फहब कोलगा साहब एकदुन सफ हदमा हतर तकबीर क्यों भी है कशनमाद हतर तकबीर को रवि नी अल इमाम अल बुखारी रहमहुल्लाह के सहा हदीस बोले अलन कुरिंग इशारा कुरि फदान कशनमादुगा हतर तकबीर क्यों मंगुरी दलील ता वर्ग देफा साबित कम बड़ो एफा गिनवे गेंबे एमी मा जुमहूर गिना फिक्ह ने देखलपा गोतुगा कशनमादुगा होती हतर तकबीर नमवेस बस हदीस ता एक मगतकुन सह कुरबा हदीस ने बिदावनी फास तकबीर फेशगेंगोस नुआ तकबीरा हमें बस तकबीर इतुर कुरे विधान इतुर कुरुन सुन्नत साबित है गेंदे
egota dekilaba bekalunge arihuga e fahatun anna komme takbira ka foga visoti mayita ge macha dua ko kashna maduga mayita ge macha wagi adada ka dua kurumenne rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidan kiwa fa dua ta daspagen kurabami adiban inwarin dekilaba gotuga arabi mahum mana ama je gotuga mayita ge macha he dua kurunge maga maki em kitam waraka se wagutaga dua kurevene kama ribabegen ade mitaga miwaga genna wafa mani al-imam al-barbahari rahimahullah ge figwa adi fiqhu veri danna be kadunge teren be kadunge rawi bayan kurumattaka hame ko den al-imam al-barbahari rahimahullah vidaloni wal iman bi anna ma'a kulli qatratin malakun yanzilu min as-sama'i hatta yad'aha haythu amarahu Allah azza wa jalla udum vehe komme fentikka kaeku e fentiki Allah subhanahu wa ta'ala irada kuravi tanaka jahan den eakuga malaikata kuwakaman iman bianna ma kullu qatratin malakun udum ware veenduga ve komme fentikka kaeku malaikate wakaman iman al-imam al-barbahari ifada midama ade me shakkanne kiriti quran ga Allah subhanahu wa ta'ala wani guguri ke maha bayan kurava ra'd suratu ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravani wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal adi guguri bes ekalange hamdwa eku tasbiha kiye adi malaikatu bes ekalange birwati kama eku tasbiha kiyate adi honwala aluwa ekalange irada korwa miyaka e jassavai adi euren Allah medu jadal kon hadate adi ekalange ibbemun gadafada begin baras kadambe mitaga Allah taala wahi korani wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi ar-ra'du Allah subhanahu wa ta'ala ge tasbiha kiyo mitaga me wahi korwa fa ar-ra'du ei malaika bekalege namfuluto bayin anverin dirasa korwa e bore egotum bayin hadis fultoga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga yahudin ge jamaat ge miyun as bay suwata kurumge terega ekadege faanuge nabi kama be gotun emiyun denaganna mena kantatan horegen ekadege faanu arihuga suwata dennebi ege terega himene guguriya be gotun suwal korebu al-imam at-tirmidhi rahimahullah riwa kuraba fa me hadis fulaki صح حديث كم قا بين البرين برا ولا حديث من حديث فلو قاوني عن ابن عباس قال ابن عباس رحمهم الله بدار وفاء أقبلت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو يهودي كترين باك ميهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية بداكن أس أميهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أريوغا سؤال كوري يا أبا القاسم أي أبو القاسم الرعد أي كوچتو أي كم بيكالتو أي بيكالكا بيكالتو خبر كورباش حديث قراني ملك من الملائكة ملائكة بيكالون ترنگي من ملكك موكل بالصحابي أي ولادك حوالو وداگن هن نبي ملائكة آئے معه مخارق من النار ekadege faanu gariuga narakage mi alate ege mi makhariga meduga anwari midalone ei jehuma beenum kura alatege gotuga mitaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurbafa narakage ettiyo nuata bonti efada echen ove yasuq biha sahaba haythu sha Allah taala edigodi gennebi tanaka vilata ekadege fan gendawai فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع انت مام مي ايوه وسرير مي ايوه ادو اباي غوغوريا كي كون ادن هي حديث قراني زجره بالصحابي اذا زجره حتى ينتهي الى حيث امر ekadege faanu vilagaduga jassewumun go enukun ade ehema ar raawde kiye malaika bekadaku ekadege faanu egenguluwa ආදාතුම් විලාගණුක ජෙසෙවුම් ඒ දුවා අඩකි එයි ඒ රාවදු ගෙනත බුගුරි ගඩුකම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරින් නිවාදකින්ද මිසමානුගේ සයින්ස් බලයරුග
ವಿದಾಗಂಡುಗ ಫೆದೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಕ ದೆ ವಿದಾಗಂಡು ಆಸ್ ಬದ್ದಲುವೆ ಜಹಮುಂ ಎ ಗೋವಾ ಅಡೆಕ್ಕಮುಗ ಭಯಾಂಕುರ ಎ ವಾಹಕಯ ಮಿ ಹದೀಸುಳುಗವ ಬಸುಳು ತಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಖಿಲಾಫೆಂಡೆ ei Allah subhanahu wa ta'ala komme kama kamani sababta ke labba e sababta medware mo hinga kantata mikan kamaki nama mes e sababta ka gurwage Allah subhanahu wa ta'ala ekan kan hawal ko rabba fa makhluqum be egotum vilata ka visara hawal ko rabba fa wani malaika be kadunge terein mikail gifan adi guguri ke malaika ta kalam demme dene fadan ra'd ei arraad ei guguri to nota malaika be kadunge nanto alvere khilaf namaves hadis urtoga asani malaika be kaduku vilata uga jessemu e vila bare be huma adi guguri annawaka bay sah hadis urtoga ewahakata baridege nasami wali alon kurege ishara kuri fadan malaika be kadunna iman bumaki ahlu sunnati wal jamaati ga aqida ge tereng imene kame ewe kadunna iman mum ge terega himenani malaika be kadun Allah taala ge makhluqun kan ge tere nurun heddevi ge makhluqun kama iman buma ege tereng ebe be kadun ge namfulu Allah subhanahu wa taala bayan kuraba be kadunna e namfulan iman buma adi ebe be kadun ge wazifa nota masakke pulo Allah kadange rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kuraba be kadunna e masakke pulo be kadun kuraba kama iman bum egotum Quran adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga varidege ngasawri bay malaika be kadunge namfulu tawge terega jibril ge fan ei wahi ge malaikata mikail ge fan ei vare ge malaikata israfil ge fan ei qiyamat duaga taala filifumma awal kurifa malaikata mi be kadun himene wada gannawa ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanuge bay dua fulu tawga ves mi malaika be kadunge namfulu imanagen dua kurava fave aisha radhiyallahu anha garin riwayegen be kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam damuna mada reganuge namadu feshuma e vidalwa dua al istiftah namadu feshumge gotum vidalwa dua ta uterega himene اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ekadege faanuge reganuge namaduga dua istiftah ge terega vidala fa dua mi hadis fuluga miwani Allahumma e Allah rabb jibril wa mikail wa israfil jibril ge faana mikail ge faana israfil ge faanuge veri rabb fatir samawati wal ardi udutaka bin netum ge tere mufaddama alim al ghaibi wa shahadati faaluga wa kankama forifa wa ilmuta denwodegemba أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه تختلفون ميستكون جمدوغا أميستكون دبسوا كنكموغا إبا إله حكم كربا نيافل كندالوا إله اهدني على ين هداية دكمان ديوه لما اختلف فيه من الحق بإذنك ميستكون جمدوغا حقا مدوغا خلاف دبسوا كنكموغا سيدا وجنبا تدمغا iba ilahuge iduna fulakum alayat tedumagu dakkawan deve mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam reganuge namaduga vidalwa duae mi duaga wese bade bay malaike bekadunge namfulutam nitaga al imam al barbahari mi ishara kurabani ahlu sunnati wal jamaati ange aqida ge terein himene aqida ka ei ware wes vehni ware hawal kureifa malaika dage ni wazifa ke tere himene kam ka Allah taala amru kurevi tanaka e malaikata vilata gendawa adi Allah taala amru kurevum e vilata kum bare vesawa ma ka bayan kurabani ekamaku udum vehe komme fentika ka ko wahi malaikatu ku wane kam mitaga imam al barbahari rahimahullah vidalefa miwa basula sah hadisa ku alonda dalile fenna kanne namas ijmali gotaka badaruga ei hadis takum dalalat kurakum bare behni Allah taala gamufula malaika bekadegge masakke pulu ame gota guguriya kiwe samay fadan bakame ame fadan bingada adi udutaka mi huriya tantanegga
Allah subhanahu wa ta'ala ebebe kadunna eki kankan hawal ku rabba fawa malaika be kadun himeni wadagalla ni ahlu sunnati wal jamaati ge aqida ge tereng himene kame den yafoga al imam al barbahari rahimahullah vidaloni wal imanu bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hina kallama ahla qalib yawm badr ay al mushrikeen kanu yasma'una kalamahu ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ದುವಹುಗ ಖಾಲೀಬುಗೆ ಅಹುದು ವೆರಿನ್ನ ಏಕೆ ಬೈ ಬದುರು ಹಂಗುರಾಮೆಗೆ ಮೈದಾನುಗ ವೆಟ್ಟಿಫಾ ಎ ಗತುದು ಫಾತಿ ಬಿ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಅಮರು ಫುಳಂಗೆ ಹಶಿತ ಎತಾಗ ಹುರಿ ವಳಗಂಡಕಂ ಎಲ್ಲಾದೆಮ එහෙම ಖಾಲೀಬುಗೆ ಅಹುದು ವೆರಿನ್ನ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಖಾಫಬ್ ಕುರಬ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ವಿಹಿಂದು එමිහු නෙබේ මරුවෆාවයි හෂිතක එකදක ෆානුගේ අඩු ඉවි වඩාගන්නවි කමන් ඊමාම් වුන් ඒ අහලු සුන්නති වල් ජමාඅතිගේ අකීදාගේ තරෙන් හිමනේ කමෙක්කමුගා බයන් කරපු අද මේ කීරිති රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මුඅජිසාතක තරෙන් හිමනේ කමෙ ඒ මයිතුන්නා ಹಿಂಗಾನೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮೈಯಿತುಂಗೆ ಹಾಲತಕಿ ಗಾಯಬುಗ ವಾಕಮ ಬರ್ಜಖ್ಗೆ ಆದಮಕಿ ಅಳುಗಣಮೆನ್ನ ತಸವ್ವರ್ ನುಕುರವೆ ಅದಿ ಏಕಂಕಮ ಮೆದುಗ ಅಳುಗಣಮೆನ್ ಸುವಾದನ್ ನುಕೊಂ ಈಮಾಮ್ ಮಾಂಜೆ ಕಂತತ್ತಕ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಬೈ ದರುಸ್ತೋಗ ಬರ್ಜಖ್ಗೆ ಆದಮ್ಗ ಹಿಂಗಾನೆ ಬೈ ಕಂತತ್ತವುತರೆ ದೆ ಮಲಾಕತುನ್ ವಡನ್ನವ ಎ ಮೈಯಿತ ಕವ್ವಳುಗ ಬ್ಯಾಂದವ ದೆ ಸುವಾಲ್ ತಿನ್ ಸುವಾಲು ಕುರಬ್ಬಾನೆ ಮಾಗ ಅಳುನ್ವಾನೆ ಕಿಯಾದಿಫ್ මිතාගා රසූලුන් මේ හදීස් මේ වාහකාගා ඉමාම් අල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ මේ ඉෂාරා කරවනි ඒ බදුරු හංගුරාමයාගා මුස්ලිමුන්නා දෙබුන නස්රෆ් ෆහුගා මක්කාගේ මුශ්රිකුන්ගේ තරෙන් බොඩුන් ඒගේ තරෙන් කතුල් වෙෆාවා මීහුන්නා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුඛාතබ් කරවා වාගෆුළු දක්කවා හදීස් කරවනි එමීහුන්නම් අල්ලාහ් තාලාගේ ඒ වාදුෆුළුගේ තෙදුකම් මිහාර ඉංගිජ්ජේ හෙයේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කදේ ෆානගේ වෙරි ඉලාහු සුබ්හානහු වතාලාගේ බසුල්ගේ තෙදුකම් හග්ගුකම් කණ්ඩේලිගෙන් ගිජ්ජේ එම්මිම එකම ඊමාම් වුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ මුඅජ්ජා දෙවිකම ඊමාම් බංජේබ අද මේ වාහක රිවා කරවම අල් ඉමාම් මුස්ලිම්ගා රිවාගෙන් හදීස් වල ගවනේ ෆන්තදක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හත්තා ඉන්තහා ඉලයිහිම් ඒ වලතකන් එල්ලා ලේෆවා මක්කාගේ මුශ්රිකුන්ගේ හෂිත ඒ වලගඬු කෑරිය රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වඩාගෙන් හදීස් කරවේ යා ෆුලාන ඉබ්නි ෆුලානින් ඒ එවැනි මීහෙගේ දරි මිවැනි මීහාය යා ෆුලාන ඉබ්නි ෆුලානින් ඒ එවැනි මීහෙගේ දරි මිවැනි මීහාය ඒ මීස් මීහුන්ගේ නමුන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා විදාලුවා බර් රිවායතෝගා ඒ මුශ්රිකුන්ගේ නන්තවස් එබහුරි ඒකතරේගා අබූ ජහුද් වසිමනේ අද ඒක තරේග එනුන්ගස් මක්කාගේ සොනාදීදුන්ත බොඩුන්තන් ගිවන එත බොඩුන් එතන එත බයකු කතුල්වගෙන් දිය බදුරු හංගුරානාග එහෙන්දු එකලගේ වන එමිස් මිහුන්ගේ නම් විදාලු මෆාවගා දෙන් හදීස් කරන්නේ හල් වජත්තුම් මා වඅද රබ්බුකුම් අල්ලාහු ව රසූලුහු හක්කන් තියබාමිහුන්ගේ වෙරි රබ්බු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදී එකදාගේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් वादु करे बिकांता ऐ हग्गु तेदुकं एंगिच्चे हेये फ़इन्नी क़द वजद्तु मा वअदनी अल्लाहु हक़्क़ा एनी हम कशादम तिमं कदेगे फाना अल्लाह ताला वादु करे बिकांततं ऐ हग्गु कम तिमं कदेगे फाना एंगी बाया बेजे एहिंदु उमर रदियल्लाहु अन्हु वडागे बिदालवनी या रसूलल्लाहि कैफ तुकल्लिमु अजसादन ला अरवाह फीहा ए अल्लाह के रसूलाए ए हशितकग्गा फुराननुआ हशितकक कलेगफानु मुखातब को वाक दक्कवानी कीने तोए एंदु हदीस कुरबनी मा अंतुम बि अस्मा लिमा अकूलु मिनहुम तिमन कलेगफानु मी हदीस कुरवा बस्त तिय बामीहुन्नं इतुरक नीवेने मिहुन्नं इवे बरबुरे दिरि तिबीन्नं बकी इतुरक दन नीवेने मिहुन्न समहा वरं इवे मुन दाने غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا එකමකු තිමන් කල්ලේක ෆාන එමියුගේ තරෙන් එකක වෙස්
mihadu den jawabu devene gotannete emmima Allah subhanahu wa ta'ala e waadu kurabunte dukam bayan kurabadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam den diriti bin nan huri filawlu take ibaratekkam gayya adi e marwediya mushrikun nan huri nikametekkam ga bumattaka mi mu'jizat kiriti ma nabiya sallallahu alaihi wasallam gakkolum faalu kurabikam ga mi hadith sharh kurab ilmani bidalwa ei e mushrikun nan huri nikametekkam veenuge maccam huri veena azab kam ga bumattaka adi diriti bin nan huri habbu baykkan itura bayan ko demottaka faalu kurabwa fa mu'jizat den yafonga al-imam al-barbahari rahimahullah bidalwani wal iman bi anna ar-rajula idha marida ya'juruhu Allah ala maradihi wash-shahidu ya'juruhu Allah ala shahadatihi mihaku balimumun enage e balige sababum enaya dharmaya sawabu devvaka man iman buma ame fadan shahidaku ena shahidu gumun ena dharmaya sawabu dibene kaman iman bum ei ahlu sunnah wal jamaat aqidatan himene kamate ade evshakenne mu'minaku balivumage sababun ena gaagala veenage sababun kudamilun enage gayan hette here kattakka sababun ena libe veenakunges ena dharma sawab deva faafa fussawana kamuga kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani bayan kurba ade mifada aqidage mahangatan alonme munganumaki ದುನಿಯಾಗೆ ದಿರಿಯುಳುಮುಗ ದಿಮಾವ ಮುಸೀಬತ್ತಕ ಕೆತ್ತರಿಗು ಮಂಗುರಿ ಮಗೆ ಬಲಿಹಾಲುಗಾವ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ಏನಾಗೆ ದುದುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನುರುಸವಾಫದ ಬಸ್ತ ಬೇಣು ಕುರುಮುಂಗೇನ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಕೆತ್ತರಿಕಂ ಇಸ್ಕೋ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾಗ ಹಜರತುಗ ಏನ ಮುರಿ ಹೇಯೋ ಕಮ ನಿಅಮತಟ್ಟಕ ಏನ ಕೆತ್ತರಿಗು ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚನ ಔದಾವೆಗೆಂದೆ ಏ ಮೀಹಕ್ಕೆ ಗಯಂ ಹೆರೆ ಕಿತಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆ ವಿಯಸ್ ಏಗೆಂ ಅಳ ಬೇಣ e veenan Allah subhanahu wa ta'ala ene darume thawabu devva ketterimmo enaya ege darume thawab ituru koddevva Suhaib radiyallahu anhu garun riwaye gembe qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair mu'minage kandatta kamedu ajabun hutte enage huriya kamakive senen huri heveke walaysa dhalika li ahadin illa li mu'minin ekantata mu'minaka nuni nuwaye efada hona dimawa huriha kame nutanawas kamves ufaveri kamves enan guri hewa kame kam gave mu'minaka nuni efada ne nete kame walaysa dhalika li ahadin illa li mu'minin in asabatuhu sarra shakara fakana khayran lahu wa in asabatuhu dharra sabara fakana khayran lahu ena ufama fada kame meduwari wejjana ena ekama shukuru kure eenayen ekamun dharmaya sawabi tuluwe gedde adi eenaya gellum huri kamen eenaya kurimati vejjanama nutanawas kame kurimati vejjanama veena kekuluma balihala datiunda gude kurimati vejjanama eena ekankama ketteribe fakana khayran lahu ekankan eenayen huri heyokam ekkamu gavegende emima mu'minage halu mani midekamuge demeduga Allah shukuru kuruma Allah nge meduru kuruma minbara ketterimuma demeduga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani la in shakartum la azidannakum tiabamihun shukuru kurakam gawana mati abamihun ituru koddevvanu en ayataka Allah ta'ala wahi kurabani ketterinna evves mimmaren neggotan emihunna dharmaya sawabu devvanu adikiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurabani idha marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan Allah taalaage alutakunge tenen alaku balivumuge sababun nuota daturege sababun ena konnule heon alukan namadu damu namadu Quran kiyamun sodaga kurun ena konnule alukamaka e huras elijjenama ena rashuga qaimve hehaluga alukan kuruman kuri iruga libunu fata dharmaya sabab devvanate subhanallah komme rega damu namadu tedua miyaku gada rogaji hungadonge sababun erre dere namadu nukurunu kam gavi namas enaki ammukon damu namadu ko alukan kon ulemi ekam ganama furi hama re alukame sawabu ena nukurunu re taka devvana kam ga mi sahih hadith ulugama mi al imam al barbahari rahimahullah riwayat hadith ul
mu'minu ukhtunge tereng haydu nifasarikan dimamumun baraginan sual kure fahu diheg ganota miharu hajjumawge furtama diheg ga vieswes hayduge kantam medwerunge sababun namadu kurun nuata de realukan kurun nuata de nomve salokamakan huraseligen ekama kambodu men nei am halatuga am huriha dostega namadu kon alukan kon ole mihaka e uzuruge sababun alukan nukure vijjena mayenaya kadave hehaduga rashuga gaame huregen alukan kuri fada dharmaya sabab devva subhanallah miyakure furehama deenek ko bato miyakure faseha deenek ko bato emima alona men heokamuga kaambe tibun ma gadala masake kuranjeba mistakunna emionna namadu nukurave alukan nukurave dani ei sharui udurage sababun kamuga wanama eve sitama enne ei enen alukan nukuramunu kamattaka Allah taala uzuru qabul kurabunge tere himene ena e heohaduga huri duahuga e kuri alukamge dharmaya sawabe ne devva efada dharmaya sawab e nukuramunu reta kavves devva ade mimana ga ilam hadisul taken ebahuri ei miyago heokame kuran hitan ara ekan nukurabun nama ena ya furema heokame ge dharmaya sawab devvane kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawafe miyago heokame kuran hitan eroma foga e heokan kuravijjanama diha sawabun feriken gos hassateka gunen heokamuge dharma ituru kuravva adi ege ves guna eta guneka ituru kuravva kamuga hadisul tawaride gembe ame fada miyago nubakame kuran hitan eroma foga ekan nuko dukol lafinama ene furiyama dharma ge sawab devva nama sena e faafe ngaragen finama emme faafe ge gotuga kan diu babu sah hadisul taga riwayat ginade emme ma miyago heokame kuran miyek gane balimumge sababun nota daturge sababun e heokame nukurawunu kam gaena mes furiyama alukame ge dharmaya sawabene devva alonuge nasihata ki alonume miharu gunamu midani duwastaku ge tereng emme maafegen wa duwasta adi eduwastega alukan kurun Allah taala emme lobe odi gannawa duwasta e meduwastaga fardu namaz rakka terive rawatib sunnataka rakka terive vituriya duha namaz rakka terive Quran kiyoma rakka terive Ramadan me alon me Quran kiwa alon fada mime duwastaga Quran kiwa ole bayka alon me woman nasihat terivam adi waki khasa ko meduwastaga kurave huriya he amal take kuruma gadala masake kuruma nasihat terivam Arafa duhoga roda hikuma huriya befuruna wasiya kuran adi hame ko midwastawga alanmenna kurave faafata kun ekibave tauba mun gina kuruma zikru kun istighfar kurun gina kuruma nasihat teriwa inshallah mi darustaw teren hen darusaka ko badal kollumge ummedu ga wakvedam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh